okete kan lo kla kan amele ko akla kan o chalo mo aya ole bonumi okete kan lo kla kan ame kla ko akla kan Mono wegbi ikpe no fe no babayi ke Batuna TV mlekpa go fia manye gardener ihe se nyafua okusum ni tumi ono iyo ya kanene manye kase kra onge sigbe no nge pa hi kase ke nge hepie dinga nya feli hamo bone pene kusumio ne ko lamo kone mo hu o kase lo ebomode ne ogbesin ne oye ni pa hi ne pie ohe kene o kase ke pie he ko deke manye dewe lo pewe dangwe kusum oho kusumio clay nya feli mi ni minge pe mochum ka o ma kase ke pie he mono ligbino o ma ya no wa ye bie pa hi ne dangbe liwo nene wakemaje sisi ingoni cheniche sekai ne o subscribe wa YouTube channel lo Batuna TV bomode no like ne o share wa page pio ne Facebook kone no fe no ne enaeko ne lewu ehie Batuna TV mochum hawapo wa he kewaba o ma se ni kase mi omi wa no de basikin o net mo ple mamu nyo meja o moe ke pale ke baliti mi ono kekere bie no wa ma hie mo no ne dangbelike wo abimeo loji ahama alo blackba alo hunga bie bio meni chepo choni ne bio chon momo ahama kenga hamasin kenga noko si akenga noko blackba fia alo noko kenga hunga ye ima baleka yihi enyo anga nyumuka ke gba yo ka ke manye mafo bi nyumu hi ke yihi kra ka futu no ka ke ole e ko bi yihi pe engefo ke kenene nga nyumu hi ke yihi fo yo e ko mai no he afewuye o no mafo nyumu ine wasa aba pe no ko hamo mole yo ipe no mai fo lo ne ke yo no nga hie ne nga ni no ma hedwen lu ke pale ya fo e ko pale ya fo yo ekon ke ye to ma wa hama bie ko kan yo hu pio enonya alo yo hu noyin ne dangbeli pole chemi pitipiti yo hu pio e di hama bie e ke nga hama sin ke nga ehu no yo ne fo nyumu ke yihion ni le hu nga he fe wu yo kan e nga mi kai fo yo hin le se yo hu nomlo yi ne yo hu nga eblonyani ne etuo ahama bie sisi nu mi nga hesaminya bubu yo to esaminya ne moniche oyeka obesisi nuelo ahama bie koka zogbeme wani do me alihano kodime adime obuka amada adeta ninyegu asimewo anyanume adewiano nodoeyo adegun ke ekpahifu ne piehe kenoko webi ke zogbeme ko yo pia hamane yesia eji kan noko goba ne nihingede bene mabaka moha woselo noko na hiemilu ne atamoja keke zogbeme wa ye bi ekpa ni dangbele cheke boba bie alo joku bie alo gbeba bie dangbele hio yo kan ke yo ko ngefo ne bi o medesi e mafo bi o magbo e mafo bi o magbo anaka no ko ya de e blosaminya e ma baleka e ko ne e yangesenge hwane mio ahile blo ne leniche etufo ne bajiomine alo yo no pone e yangesenge hwane mio akale kitaka e ko ba fo bingeji ne ngela ne mafo
ne loye ne ko jukwa o medesione ke e ma baleja dangmeli ahedo ke wo he ne ateosin e ko ya bio yo esesem ne ke ya baleka sese alo wane miteme ne nyese ne nitumi ka kikonge e blofa mi ba aye ka mini ape kone akachi binome agbominya kone ke yo no hu fo bi okone dasinge ede ne le hu acha ke ma lo dangmeli badwelu ne abayo se kan yo leke jamajukwe no koba wawo ehem mu pone bene ke hwane chemenye ese pona manaba kpalele ke ho ke asujemine anabene jukwu hesemu ha akelebe ya hu ne miniji hesemu no ne aketo jukwu hio apuobo basabasa kome hale manaka afefe ni kome anyahe ke ahimmehe na chele ke gboba alo gbeba bon ama po bon ha jukwe no koni akoyole hwane cheme koyose abifa wone mafokeje hwane mikeba koni akonyene akpalele ke hohu engeka obila ni aseni kome akpeti akene oleka obiyo ke osunio makpeti yo oyosi ole keke ofiele se dangmeli yoyo kan ke atojoma gano ni apobon basabasa hajukun ke hwane cheba eba bele yo kan bino ye bi jaka bene e ma je hwane mio bon ko be ehem lo mini bane bon ba je ehem lo ke na bon pe e ma sien le kan pi e bi oji lolo no enyo nene apio ke hane jamajukun one ehije mi hu dikan awo bie basa ko me ha jamajukun wi no me bie hineke no konu ne ebehime no bie no ekomeji afohe kukuyo alo kuku ababio pade dusa agblitoto eno me ke bie pa hikume idangmeli wo abi meneke afo keke agbo neke agbo bie no me pe hemi ke yemi hane wanu sisika jukwe no me gbowe hu ni apio bime de tro anyeme adem keke je me asio bib ekpa hine afo atro dem inga hwe na cheke kukuyo agba ehemi bon ke ehimenya bomi ehimenya bon na chele ke kukuyo lene pio efoli akeklebi echonka e mami ke papa afobi me fu se me chope agbo se bemine awokuku yo pe abi me gbowe hu ese ni pio hawi nyumuke yo engenye mi mekpahi ni mekra pio atrojem ko hane no kone mlomo dangme kusumio ehehia saminya enye metisi ni awokuku yo tineko mono ajedemigu abebi kokbasi mono sene ahelisi ni awokuku yo pe anabi mekpahi ni afo hawa ye bi ekpa hu ne dangmeli wo kayika Tuna TV no ne ongone bomode ne o like wa Facebook page ne o follow wo kai hu ko ma share link ne jeke wecho ne ana ne mehu aye ne ayo se wabje bia hi ne wawo ne akonu dangbe bi na beke ne mini bia yi no se anu ne ale ka sisi no mi poten ko ngehe keke amafua wa bio atu bomode no subscribe wa YouTube channel hu nge Tuna TV ne da no nutumi no wakema ba ekomaso omo ha wapo wa he ke waba wa machano na down batisi dindo me la penga tu anya wa peke la ya okun ni la won yo bie panu wa ma heji obo ade bie hi ngedangmeli ahemike yemine angenge chema opemio okaika wadeke dangmeli
yo nge chema opemi wawe ne aleka mawu kle ne esene ache ebie basa hemi ke yemino ne dangbeli nge ke ha chema opehedio be komeke ni komefo awo opu ade bie hi ne akecho mawu agboje eklemi ne lohe ne sene adesapio le basa nge bia kome ne dangbeli wo ne ji obu ade bie hi o ekomeji mawu ji nwa mawu lede mawu hi mawu kle mawu malewo mawu le hano mawu nge ke ekpa hi ne pie he oya se ka bia no mekra mawu le jesisi ne akenge obu ade mawu agboje nton kan lene male adesan lene ha adesan no fe no ne engehla le esio mawu kobe doji mawu kleone ne dameli wo bia no me ne aketon kan amawo ne aleo eji mawu agboniche miniji waja minenge enohe moyose ne ofua okusum ha wacha no dameli nge bia poten ko ne awo ne acheke gbosin bie eji bie ake wojukun ko ne echegbo loko afole oko yoko hemimi keke ehunogbo truka keje mayo no fo dameli nge bia poten ne ake wojukun no amanye mango bie kpa hi ke pie he se bie no pio bie poten ne fon singa jukun no ne dameli yosio ne awole bonisa bie no ji ajesiwo ne dameli pole kuku pomike asiwo alo siwo kodo na cheno kuke siwo alo asiwo lolo kenji ajesiwo nesisi choka eche jesime eke enye lokoji afole abifawo ne onu na cheno kwa ajesiwo yelo koso ya bi eyayo alo bi echo niche ke obie ne ohen miniji esisi keke omanna kan dangbe no niche yi dangbe linge bie babe pahi ne akewo abime bie babe no me befu ya pio masecheme abie ne wakeme yange pakawo dangbe le yosio kan nihi ne he bie no me aji nihi pana ne mehu ashio kan wasio abime ne ba pe ni mlikpana kan jamacheme no me loy ababie no me ne akewo abime pone pene mehu wasio ana ni mlikpana hinge awemi ne amacheke mehu abime bie no ekomeji inkruma azuma abedipele jo mahama ekufuado ni hima babie no me na ke mawo abime ejaka hemike yemi hane anusisika nimli no me pio nimli pana ne mehu asone bie no ne ba di abima he ko ne mehu wosio abe nimli pana ha me kaika hemike yemi ne hiode hano lo ka ke wa abime o ye ba pio nimli pana he ka jama cheme no me ne dangbeli ke bie babe tuni bonesa anweno fe no bie keke na banake wono wake nimli hine adi nimli panahi pinoko nenye egu bie no meni chechope opina ka nimli panahi lo eko so ne wose no ko ne ba obie neke we bio le yenyemi lua mi ne otuni ne obana blonya no pe nomlo pana keke wosio mo hu obie betange sugbanu manje no ko ma ba mo hu obie neke ma wole hu ebi keke obie be la kokoko waye bie pa komene dangbeli wo mami hene afono kongeo anye ngoja mama bie na ke wo abifawo emanye ma baleka yoholoko nge ehongo mimio ehiablo yange ni chunge heko alo ehonoko pe mi yange heko
keke e ya fonge jamamano ke e bamijan nge edede alo etete bie ke ligbi bie ni amawolesio ango jamama bie ni ake pata e bie he wonu na ka che no koke gan yo dodo wayo adayo nugoyo osuyo kloyo kebie kpahine pie he anwuma bie na ke pata ebiohe ne lolochon he poten ne afolenge wamana ablochi yo alo ablochi nyumu afono nga ablochi ke ekpahi ne ake wo bihime ne afomenge makpahi ano ne lolo hane ni ke yosiome ka manono ni afomenge ne dangmeli chuo kike mabie no hu eheni dangmeli nge bie kpakume ni awole bie ke no ba kai mi bie hin be kumenge adesamblo famimio ni kumenye ne aba nge mamluku ono alo nge weku poten kono neke e abalejan weku bi o me hie no ne ba ni anwo bie ke wo abi ni afolenge jama biomi bone pe ni ake kai no ne ba be kume manye mape yobuno beko mehu manye mape manye no nenge krasio awo bie poten kome kone ake kai no ne ba ni aheko jeno bie kome ka siade yo esisi chomi jika nga eko yuo e homo mimio manye son ne bape ano lo eke e fobino keka wole siade yo poto yo sisi chomi jika nge dukwe abifawo e hongo mimio poto tweke dengmeso ne ko enye alo eke enye ke chegblemi ke asi ligbine ake fole keke eno ake wojukun poto yo ohia yo eno huchoka eko nge dukun e hongo mimi ke e fofwe mio ohia son e fole ngeye keke afodukun no keka wole ohia yo nyagbe no ne make pie edi dengbe yo ne lolo hu tonka dengbe ke poto ke amanemi ne foli no megun ke asibene anine ke subi no no lokodi ake fo ne se no ka ke ngemi nyakpe pe nge dangmeli ahe be fu o ya baleka bi mene awo me no baka imi bie no me aya pio yihi kwa ye bie no me chope ne ite yo ne pata ahe ani abe dengbe nyumu lo wange dengbe nyumu ke nyumu na fo le mo ma ole dengbe nyumu poto nyumu ke none nyumu pacha no pepepe wa yo sele saminya kai ka tuna tv no ngo ne o wange no cha wange bie kpako hie dangmeli chele ke bechon mi bie adi bie hini akechon be poten ko ne no ko ya no ha ne jama biomi ne no ko ngeno yayo afonoko ne dangmeli wo no ne ya no ke wo abime ko ne ake kai ne ya no ni ko menga pone ke obi mebe ne afome o abenye ma chomo deti poten ko ne afome se akene amamilo apapa de mene anuyeka beno mi no ngeno ya alo obie di eno ne chonka beno mi ne eno ngeno ya na fomo ke akai lolope akai o ni kumengo jama beno e chomi na ke wo abime ile nyumu ko na chege aweche Ghana ebi osisi no mi pejika ligbi tutu ne Ghana na heye mi keje blefolio madrio jama ligbi oni afole ni loloji ebie ke basi mono ninu fiano le hale ka aweche Ghana lo ebene wa we no wa suku ya wake hwa no wadioke aweche Ghana le wale ligbi ne afole no wale eje hanye mene eje ka ko wa eje hanye mene Ghana ye keje bene ena heye mi keje blefoli ade ke basi mono
keke wale je hanye mene awoche Ghana hu ye obi na no ko heje ne awo beton mi bienge bia ko ka blonya ile no go na cheke blonya ne tonka afole jamaligbeo ne ange blonya ye ne Christopher ajamimio ange be poten ne ake yo blonya lo enihi ne afo menge jamaligbeo no dan meli ablofamio anye na wo jumajuku ke blonya ne tonka afole nge blonya ligbeko mi wanga bia kpako ka gloriata enocho bemine dangmeli hu jamata lo ebi mene afo nge jamata biomio anwo bie no na nye na ke wo me ne ke kayo dangmeli kan ahuta koye ne bie no kayo me wanu olon kayelo ake ble masane ko hanu wanu sisika nwoko ne nyawa patesinge Ghana nge jama biomio bimene afo ni yifu mo jama bio na ke wo abime lo ko onupe kai ka jama jukwe no bene hoko bagana ne nyawa jama bemine afo lenge mo chum ke tuebu tuna TV no ngone ha wapo wa he wa machano Kolika jagba me ange pano kolika jagba me onu nye dangmeli ajio ahio yoka yoko manye maya maupa ne mau makele ni enyo ne jika yoko manye ma fo hawi lo eke no ko fo ha dangmeli to blonya ke ha jukwewi enyo ne afo mesia kio abie wumi lo dangmeli wo hawi abie ke nye dangmedio yoko ya maupa le eba neke nyumu enyoba awo me bie poten ne bie noji ate kelawe ke e ape nyumu ke yuo acheme ke ata kelawe kai kan wa ke nyumu enyo ate kelawe ke nyumu ke yuo ata kelawe ke e ape yihi enyo akwele ke ako Nyadangmeje ekpa ke eyape nyumuhi enyo mama chemeke akwete ke akwete ke eyape nyumuhi enyo nyadangmeje no nikpa hiwo achu ke achupe ke ape yihi enyo akwele ke ako nyumuhi enyo dangmeli ngehekpa manye machemeke achu ke eche alo we ke wecha hawi no me ke anye afo ne efo aseno mehu ange bie ne akeche me akene apio hawi hi aseni edio dede ketete bie no me akepo me wo lo e hawi o me abie hi no na akewo me lo e ke no ko ya fo hawi aseo kekekle no ngedangbeje hekome adio ke tawia Nikume dio ke do nikume dio ke yuo do yo tavia no ni mene dio tavia alu awo tavia akeche nyumuhi ke yihi cho nge adadio mena podo ke do yo henitum lo ke nyumu achele ke do ne ke yuo ke ka ke do yo chele nge tavia ke do yo masio ke yuo pale ya fo epa awo nyumodoche na wo yodoyo ke eba bugbula je blo awo ago no akeche nyumu ke yihicho lo he komo ni ngojo ke ka ke pie ago e ke be agoyo ne akecho migba mi ne nge nyumu ke yuo ape nge ago osio ke afo epa awo aban no wa keche nyumu akeche yu no wana kadangmelinge blonya sroto hine ato ke ha abime abie womi ne lolo hine abime malane wayo se ne wale hene waje ke bie ne isawo
Kone wanyene won wake wo wabime. Good evening, lovely followers of Tuna TV. Welcome to today's edition of Fwa Okusum. This is Manye Gardner, your regular host. Today we'll be looking at other names the Dangme give to their children, and it's quite interesting. We have jealous names. Sometimes there is rivalry between two women who are marrying the same man, and circumstances may lead to one mocking the other, who might be giving birth to all girls without male children. For the one who has male children to think that women are, in quote and unquote, useless. So this woman who continues to have female children will think about giving certain names that will make her rival look useless, and will comfort herself that the girls are also human beings. So sometimes they give names like girls are also human, and in that way we call it, or we say yohunom alo adesa alo nomlo. Or girls will also play their part, to mean that girls are not useless to the extent that they also have a role to play, just like the men play their role. So the Dangmes have a lot of names, Yohu Pio Eno, and others. Some are Zogbeme, shame on them. Maybe the rival thought she would not have a child, and now she also has a child. So shame on you, those who said I will not have a child. And other names that they give them, they should say yes, Ade Ano, they have finished saying it, Adeta, and other names. Don't look at them, Koyeme or Adime, and other names. The Dangmes also look at some names of the deity, and they give to their children. They believe that God Almighty is supreme. He provides for us. He takes care of us. Everything we do on earth, it is out of the blessings of God. So they give deity names to their children to show the greatness of God. Names like Mawujinwa, God is great, or Mawuji Agbo. Mawulede, it is God who has said it. Mawu Mape, God will do it. And others. The Dangmes also have reincarnated names they give to their children. Sometimes the Dangmes have realized that a woman may give birth and the child will die. Remember we talked about the ancestral world the child is coming from, where the child has a destiny before coming. We also said that if the child goes to talk to the parents that I want to go to the earth, and the child is forbidden from coming and runs away, the parents come to return the child home. So when this happens and the woman keeps giving birth and the child keeps dying, and that happens, the Dangmes have a special way of preventing this child from dying. So they have identified that when they give a tribal mark to this child, that is so obvious. The parents from the ancestral world, even when they come to this world to take back the child, cannot identify the child because the child did not leave home with such a tribal mark. So they are forbidden from taking the child because they are afraid that it is someone else's child they may be taking home. Apart from the tribal mark to disfigure the child, they also have special names they give to this child, which to them is filthy, and those from the ancestral world will not want to do anything with filth. Names like Zutan, which means the sand used in creating man is finished. Kukuyo, which means bola, something from the refuse dump or the refuse dump itself. We all know what is kept there, filthy things. So nobody will want to come and take filth from this land to his hometown. So when they get here and they hear such names, they leave the child here. And that is how come some of these children have come to stay and they are on earth forever. The Dangmes also have other names that they give to their children, such like twin names. The Dangmes believe that
a woman can have 2 children at a go. So they have made way for such children to be named accordingly. If they are all boys, they name them Ate and Lawe, or Akwete and Akwete, or Atu ke Eche. If they are all girls, Akwele ke Akwoko, or Akwele and Ako, or We and Wecha. If it's a boy and a girl, they have Ata and Lawe, or Achu and Achupe. And that is how the Dangmes name their twins. The backbones of the twins also have special names that they give them. The first is Tawia. In the case of Tawia, it is for both a boy and a girl. Some other major ethnic groups among the Dangme, like the Ada, will call the Tawia Do, and if it is a girl, they will call her Doyo. Those that follow Do or Doyo or Tawia is Doche or Ago, among other major ethnic groups. Then after Ago, we have Aban. So these are some of the special names the Dangmes have for their children. There are other borrowed names the Dangme take upon themselves. Sometimes they are names of prominent people, either of their land or foreign lands, and they take these names and give to their children. And they believe that because the owners of these names or the bearers of these names are prominent people, when they give such names to their children, they will also grow up to become prominent one day. Names like Nkrumah, Azuma, Abedipele, John Mahama, and Nana Akufo-Addo. People know these people to be great men, and they believe that even if I give my child this name, one day I will look back at it and smile. Omomode kehinsi kawakase ni mono. Kai ka tuna TV no ngone. Mono wana biehi kome ne Dangmeli vuo ne lolo ne akeyosio Dangmeli. Bieno menu wangeche no. Ima baleka makwache mekome hu. Awa baba wa biehi ni amawo. Ka wo hu wa ba abio. Lo makpa mo pe Dangmenole. Ba oje mi saminya o. Kone noko hu ne eba Dangbeje bieko nge osuban he. Ne le hu eke ya wo ebiko nge masehe ko chicha. Eko baleka amadeke Dangbeche mele abesuban ayobu ahi. Lo noko be suone ngo wa bieke ya wo noko. Makpa mo pe ba oje mi saminya. Mochum ke mono ni chumi otuebu. Kai ne onye wase. Nye Facebook Tuna TV. Share linko. Ne jeke wecho ne ana ne mehu abaye eko. Ne aye wa Dangbe kusumio he odase. Ne wa kusumio. Ne ewa ne eshele ne esuchi cha. Kai ne o subscribe wa YouTube channel o. Nga Tuna TV. Ne ohane nokohune ena eko ne ehie. Wase ochi hu. Omango ni tumi ekpa ke bahamu. Kai ka manye Gardner ne isinge semyo ne. Womakpe wose ochi. Mochum ke wase nyim. Jatamela no yone. Pate